afedi koda no so eye SOMPA FM. Obetimi a join yen ewo Facebook na wada roma ya na wa share na wo de ama wunua na wasa subscribe e de ama yen na wo do message no so e de aba kwanya bemo e bekenkan nyina da e de ama na ye ka tro se 21st clinic e na ebo ye chidom amadwumedie yetimi de abro no nti Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Anasa SOMPA TV Ghana on Sabekanyen. 21st Clinic Facebook yewo ho. Anasa Sciatica Research and Treatment Center so Facebook on Sabekanyen. YouTube no so SOMPA FM Live. SOMPA FM Live. www.sompaonline.com so semni nyina da betimi afa ho tune in no ne ade na wakwa akotie bi e de afri ho enwumrei OHENEYERE mame ekua yeboa esia mabronya brewatia me na matena dwemu a menemo ebedi kasubom na ene de yene Madam Gifty ama head official e work 21st clinic ena yene no eba betwetwe enkomo. Madam, good evening. Na busia ya no ahye no nso enne ye bekọ nkran kakra bretuo ni de hye asantini ne doctor say men kwan kranti or the sister gift ya brayen and then crafon do one aya no mo ka na ye aka nkasa na ye nhedante ya mon kan kana mabankran mon kan kra be kakra SOMPA na de mu rang yin kran kase ebomu na ewe kase ebo bibia bi ye be fa bi wa ase no nti e run nkakran kakra pacho akache te sen. Madam Gift, how are you doing? I'm doing good. You are doing good. Tell your te. O fine ye juba. Oh, FFL. Oh, you are done. 21st clinic. When we say 21st clinic, what do you do over there? Sciatica, not sciatica alone. We have different type of disease that we treat, but what we normally do, especially, is the sciatica treatment. Sciatica. Okay. So, mini hilaji sciatica. Oh, you are done. To ebola ife mi banede omane. Ka ke sciatica. Sciatica ejion shikejo wo hese. Kecho wo dukuya mi. Keba wo nane se. Hu keba wo chichi na ne mi. Ewo ka ke sciatica ni bi pi jino ni wona ye sciatica mi ekoji oba na keshi ko oteshin okulo kan shi ko oteshi lebi leke oba ka keshi minu hewa mokoye mbi ene minu hewa mokoye na ni chichi oba no akeshi ona ne fe efe fe no me fe eji sciatica hilaneko. Okay. So minike neke hilane ba. Oh, you are done. No nike neke hilane ba. Ya keshi. Ejo wo da ni fe mo mi. Moko ye ni ta flache ke tashi ke de lebie jagbeke. Moko hu ye ni ke edomo enane no ke de lebie jagbeke. Ene me fe ke neke hilane ba. Esani otashi pi alo odomo shipi no mefe ni kenaka helaba ewo ke otashi fiowe obateshi no okpa onajiami alo ke odomo shie oba nye fio ke agbene obadomo ye ni odomo no mefe keneke hamo ni di helane sciatica no keba. Okay. So, is that all, or is there anything that you can add to what you've already said? Bufane. Ke wokwe ekuwe. Be pie moko ya kaklana. Moko huna lole shigbemo. Ene me fe sciatica no keba. Shigbe pie wole. Ofila ke shi obi enwo he. Ojofi ote drugstore o ya hechufa oko she still there ni eyeje olololo
ewo neke ni bi na fe twon akeshi sciatica ewo no ni maka eje akeshi ke onana ke hegbe na no onu neke ni bi na fe ye omiye no ni pe no ba feji o ba chie benke ilacha mo here ko ni budenche ko ochie benka me no ke no ni yo mi efe o ya forte fe esueden Germany aba botemi na kwe na ba na no ni gba ona ke akebo shika ajofe no ya akenya he inu he wa mo ye bi e wonya he tofa ni manu da bi afi na kai. Someone will complain, I've been having this muscle pull for a number of years or some months. Can sciatica make someone feel like as if it's a muscle pull, something like a muscle pull has affected his ankle, something like that? If I know you are doing, come on, in that muscle pull, le, she no ni penny sane feji. Ke efele noto sani eya SOMPA ila chamo here ke ote ila chamo here obana no ni titri ni gba ona shibodenche ka keshi ibahi mokoye ni ke efe na kan ke teshe ba woso na ne e ba woso na ne e ba woso na ne e ba woso na ne ke edomoshi ke feel like Gemino she day na kan sciatica ni srote ni bi srote di no ni keba. Okay, so let's move to the risk and factors or risk factors. Helane mini nagba ekaba or ekaba oyiwado Helane nagba ine ekeba ji tomoboni wogbomochu eyo esumo onake bone ye afa fan hu ye afa ewo esumo ni kefie ehie esumo ni noko bagba ina ekwere noko chimoko bata ehe esumo ni dane le kometo enye egbe dani oba na hejole shibia aboni ofe gidi ofe o wulemi dagbi ke dagbi ona dane oba na ke ewo he dane oba na ke shi ewo he ewo ni bi pi ni ke ba abusia Sister Gifty ama head official 21st clinic na yane no etwetwe enkomo no na enen knafo na complaining na mokatwi da bia ne ye ko nknanga na wode ye efem nkakran no na ya hwe se ye betimi aboa ye nuanom nkranfo nso se be ya yade yi obetimi ate ase ye na bibi ha wono mo ho a watimi ede aba. Sister Gifty obi wo ho a ma memfa we say entwem obi wo ho a obetna wa ama sciatica na ye no ama watimi paralyze ana ufane ya sciatica hela enawa shibepie ale kula keshi sciatica ni wo mokoye ne keke efele ya he painkiller neko ke efele ya he painkiller neko ke feel even cry ke ote hela chamo ye me pi yani amele boni hela yo e wo just aka abanma to fa painkiller hale ne ya he e wo mo ko yani ta flat ke e be ba ke ni nu to fa na she still pain ye jeme olololo e wo nu ele to mo bo no oyu ake ba anye paralyze lele e ba anye ja ke pain na wa ne ko le ti agbene efe fed up ewo be sani etashini ejoy no make na kan ni bie ba. Okay, before we go to the treatment or the management, mami mbisa we say obi wo ho a ose ne tonam ne mu ankasa no ne bat ne mu ankasa no inside no eye ne ya ede be na ya na eba ebeka se ntini na wo no na kwa no sen ne tie ena etimi fa hefa na etimi ekoma ne to no ankasa na mu no etimi ya ne yama no kosi ne ntu wona na se efa ho asese ne nan emuro mo ho no banayi ona akeshi tomoboni nchonye ni
nwie enu hewa mo he ye eduku ya mi denche ni neke ni ne neke ewa mo ne echon wo se ahun ke chon wo duku ya mi ebanye balake ne eduku ya mi ye sani taflache bone ahie he koni fan hu ahie e wo ke afetu mo fan bone ya dafe ya da tonfe nenie enyo ya kan fan no e wo bi ke gbi ona fe enu pen ye jeme no wo ha ni e bale na kan e plek yo shike botio ona ni shishie. Okay. Obi enya sciatica no a mami misa mo 21st clinic edi eniema ne niema be na mode keka ho a ema mo ayare sta ne content fa na yo no ne wo ni 21st clinic e wonye wo cha ne ke sciatica na eji akeshi ke oba ke ote doctor je doctor ba bibo boni efiobo aha ko ogbena eba angma lab eba ko ya lab na agbelola. Okay. Eko hu ye ba ko face scan eta ke ena keshi gbogbo mo no tahie obe odugba eba han no ya fe x-ray e wo x-ray no okay ba domo agbene ni wo ka ba kwebo e wo jeme eba me kashi be no ba fe x-ray keba wo ko ya fe x-ray keba ke ekwe no fia no dani agbene ke gbeja no ko ye ekule ba ke o ba fe fisio ko fe fisio eta agbene ke e ha bo chofaji yen ke o ke cha no ni fisio no afio ni di massage je gbi ko mepe at least ko fe kra bi enyoji eten tani onye obale noto noni dano ba na o chamo shimoko ye ke eba ni doctor fe kwele fe etan mene eba we ba shimekume inu ameshishi ekwele skasani shimoko hu ye ni mofia moke boni egbomocho yo moko ye ni ke mene no na fe massage no ena iwale moko hu ye ni ebaba noto ekwele nyonkome nyojie nyose dani eba na la chamo e wa mo fia mo ke boni eno yo e wo no ni penny ke ba fata eji ke ale no ba dugbe no ba 21st clinic e wo ye jeme sciatica no ji hela titri ni wo cha ye jeme e wo ko ba bo fia boni ela yo denche oba kwebu awusia enche enade ye be for course ntem but before say ye be ekwo no say wo ba 21st clinic say na wo sika no enema hodo no na ya na wonum de keka ho a ema yaresa no ekwo ntem enu ntini ye be hwe na ye bisa madam gift say ede ben ekwan ben so na ye be fa ye betimi de manage sciatica no so madam gifty mini chaba yo ke ha hila nene chaba ni yo ke ha hila neji 21st beni o fe massage o nuchofa ke o fe massage be o nuchofa sike o nuchofa no fe massage eyemu ni ke o fe massage no he to fan eyemu eja ke wo to fan e ke massage ni ya e wo be ke gbi ona fe ke oba massage be o he to fan ni boni doctor fe leji ke oba every 2 weeks sa no he to fan shi wo massage le oba shieten ye ochimi na kan wo feel doctor le ke ha bo ahu e ba ke bie no jieten komo hie no fia no ba fe fine moko hu ye ni ke ba to ngmene no ne ba
beri ba shek biete no ehe wale no etwa akeshi ka abadon chano no ba eja ke siatica le je ni won chale ke moshi shike hani pene abashi. I will see at 21st clinic. Sciatica dear. Once a Madam Gift and can afford mutie and the mate moankasa mo dear. Sanya was your church when I want to be how. If through sisi echi entini ye sawo efa otunemu na atiesi otu aseho na afa osiremu akosi wanantu na atiesi wonampo no so bi okra na aso wonantini etimi kwaka wonamro mu onante kakra ba ko mienu na wakoto na waji wahome ansa na wato aso a yaka chose 21st clinic ne kokobo e na edebo wo no wontini mo na ese twetwa asempa ne bi wo asa wonam ye otitiriti me pacho Madam Gift say infant na fie 21st clinic fabla wono makache sanse wato ho ahyeta e wo memu afa na nyina na onhwe nsa wo yade na nya no nko a Madam Gifty, what again do you heal at 21st clinic? What do you do there apart from the sciatica? What hela fe hela wo cha ye jeme. Hela fe hela no ke baba. Jabo mukone gopen wo teleshi. She hela fe hela no ke baba 21st clinic. What feel ready ake wo ba kwebu. Na cha say wo mo de ya de bia apart from wa we ya kwata wa we ya chacha wa we ni ya we ya osie nsi ho na se eba ne se awo ho nsem a fabra fibroid oso obeyi de afiri ho afei wakoma ho hawo ene obrebo ho hawo wo sa ho temachie yese wakoma na ho no enso aba begina mu den pacho 21st clinic wose fabra na onsama na ontu ase no mfa ahokeka ene kwa ho sama ne fa kofie eye 21st clinic nkuto ena ubo wonu mu din a na yakoto na ya sorry wonu mesan sanyale wa hodo de eduru ho a esan wo mu ne ma no mu duro no mu nton wa bonten eye clinic wo nko ankofo krati mi koto omukwa ase eyi menya sciatica ne ya ma ne nduro no onu so wi anu akwa akoton de amankofo pacho ye nton wa bonten this clinic nko ana onsa ebeka be anything to add to what you've said, then we go to the callers. No ni penny market to ebola ija keshi. No ni intra no ni ete no ke no ni ba fe ni we fe. Wo ke ona ne ke o kadine yo here ka akashi. Bo moden no owo lele no ba 21st clinic. Wo ba kwebo fe for no he ba job. Me pi yo dase ye e won mle twa na ni nkebo yu de bo moden wo lebie bo moden no shejeme wo ye jeme wo ji onu tumo shishin lebi meji pa no ke ya shigbeke meji edwe e wo ye jeme wo mebu ke o hela aba wo ba hele bo awa tu ebeji wa tu. Thank you so much. Young callers and so systematic ya no ahwe na wati bi obi frɛ no kankran ya wa dot no wa ya no de ama me na me so ma ye de aka no wo ye wenzo so a Madam Gifting so a say betimi akone santi obetimi afrɛ de 21st clinic de wati afa na set sciatica no ne ha wo bia question apesa wo bi se bia no ne Madam Gifting aba be kan yen sa obetimi afrɛ 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065 0260 196065 emu bia obefre bia no se sciatica na da papa bi ba fie ha se no I think say and any 3 days or any 4 days. In fact, oba na otoguso oba tantra hill has a dieno. I minim say be around be 4:30 mo 4:30 oba 2 mo ho. Ne de na very severe because na owo ya mo pa. Is he okay now? Pacha nyame adom ne ho ye. E say wutitwi.
enti fa we say wura mu kakra ma yen ebia obi nso so ante gano bonetofo ama ye 21st clinic de mo ye no wo den na sciatica no so se na wo si ye eka na nkran no bonetofo ama ye ne na menka wo twi mu na wo mo nte twi na yi nkran no so emfa bia na de pacho ya ye nkran no de esi anti bonetofo ama ye na they want to gano so na enwumro no so entie bi ba before that so mo ma me answer me ba sese ai. Hello pacho, good evening. Hello. Pacho tienga. Mamenche. Pacho betimi asaba so ne call na drop it 0260196064 and 0260196065. Mamenche se me sabe kan we ya. Hello. Pacho hu fra fidie no ho ma me na yen kasawai. Hello, good evening. Hello. FM. Pacho, yete wonka, good evening. Good evening. Pacho di baby. Okropo kra wa na nso e. Emi Pacho, bi di Auntie Pauline na me kasa fi bedina. Okay, Auntie Pauline Pacho ma intio. Yo, mami, asa me so sad ni pese eye me. Tin pese na bi sa fa kana hospital no wo. Madina dear, oba you tantra here run about eben wo pa. Pacho, Madina abefa achimota na aba wo ho. Pacho ani. Auntie, u free achimota you achimota na eba. We ye do tantra here run about on senifa so aye signboard wo ho. Pacho ye wo na auntie ye be sorry the number ne betu dwa ne bra ne ensure why. Me Pacho Mati me da wase pi. Yen so ye da wase ebusia onso betimi bye. Me Pacho you. Bye. Bye. Also betimi aba 0260196064 and 0260196065. Hello, good evening. Bye. Pacho chon hu fra fidie no enkasa mfa phone. Good evening. 1064. Yenina ye tie SOMPA. Wadaro mauba na we free efidie no ho de amaye na nkomotwetwe no atimi akọ very smooth de amaye na yatimi ate de also pese obisa na ase woka no eye 0260196064 and 0260196065 de obe free bia no ye beje oso anti gifty my yentie wansa na yatoa so obetimi afre na onso question owo no watimi ede aba. Hello. Hello. Pacho, good evening. Pacho, good evening. Mami, Pacho, di baby akasa free. Pacho, free filo mi kasa fi akra. Auntie Philon Pacho, my entewe. Me Pacho, me mami yare ni bi. Ba our central region enti me pese me ho location na obetimi akọ. Central region there. Takwa be mo ana takwa wo western sa. Anya central there. Ehifa ne ben no. Kaswa ben. Kaswa. Yo marketing. Enti kaswa be ben wo. Mo ba kaswa. Kaswa New Market Obom Road wona ECG fo abebio mo office bi wo ho. Ye ne wo mo ne din hwe ni mo ye be sorry ya number ne ye 0 obetimi atwere. Ma me fa number ne ntudwa. Number na oko clinic wa opesa wo frɛ ene omudi nkoma doctors ne be peke no pacho obetimi e de atoso na watie me bobɔ ne sesie na obi nso opese ofa no nso na watimi afa hospital na clinic no 21st clinic your number ne 0540 311 0540 311 311 0540 311 311 and that's 0249 311 yetie SOMPA set 21st number no 311 that's how they account. We say hello, good evening.
Hello. Pacho din baby akasa frɛ me do. Ode. Pacho din ni baby aw frɛ. Ya baby anan me kasa fi achemuda. Anan pacho ma yentie o. Me beten bi se clinic na ifa na ewo. Na ochina me beten ba o. Achimota de owo ye watantra he runabout to he ya. Wo ba won sani fa so wo ye udru e runabout so no sani fa so ho an ye wo why. Okay. Mr. And I bet me a phrase 0540 no 311311. O ba na won ho e be hia na ya be fa. Enya yila kwan. Tantra he runabout so won sani fa so ho na ansa no wadru runabout ho na why. Yeda sesa won so ofre ye. Hello. Hello. Pacho, good evening. Evening. Pacho, di baby akasa frɛ me do. Ewe mu kwa nsa bukase fu kumase. Pacho ma entiel. Yeah. My wife also okowo ye no. Owa no si stream eye ne ya. Mpese bu se siatika ni bia no so ye na. Auntie Gifty. So, o se bet me aye bia. Pacho aye bia. Enti adenti na ye bia e ba ni sen. Owie mate wase anya me no Easter gift na obekire mu kakra ma we no so etime de se ateka ne bi ba se achim no entini no wo ka kola no wo no no ebetimi affect entini no se sisie ni mu nso na kola no so odanti no won fa nko ehwa overseas wo why mo kuma se hefa wo kuma se Abrepo Junction pacho ehwa overseas wo ba bia se SOMPA FM wo overseas wo na pacho fane ko na doctor Yusuf nhwe na my why yeah that's self prayer. Hello, good evening. Hello. Pacho utie radio no ntie radio no my emfa we say wadaro ma ba no atwe ho afrafidie no ho ne akasa. Good evening. Hello. Ono so nkasa. Hello. Medo from Pacho Tienka. Hello, good evening, mommy. Good evening. Pacho di baby akasa free. Me kasa bi serioso. Serioso, Pacho ma entie we. Me damasene. Program manage mo papa patem bia me hwe. Yeah, that's yo, amen. Mate, nyame so nka ho. Hello, good evening. Hello, man, no, apomo. Pacho nyankopon te me ho ye nanso e. Boko, but me kasa fi Accra. Accra, okay. My entie way. Pacho me ya awu. 10 years ago. Okay. Said you that no. Happy or second. Na me want to come. Okay. And only an operation. In the schedule that I'm not that Colibuna meeting can woman Janison on so then I had to meet Kafra. The program about the down say. Operation on my year no up to now. Kune Wuda. Yeah, the court is a kwa. Ya tako Kolebu back. Ya want my specialty. Yes, I say na kuni SOMPA FM. The program no. O we si che ya dia na. Dedi. Eya fabra na ma Gifty bibi we mbetimi ekro ni nwu ya ye ni CS 10 years ni. Eno ye orthodox for CS na ewu na bibi badia. Ese niye funu sunu mpacho no otie. Pacho ye tie o. Niye funu sunu nimfuma nano no. Akwa ese ekruki tie bi da ewuma na hamaki tie bi tie. Ye de akọ nwa titi nwa ya se na no ahamane wuma na ese seti no mo de pam ni we no. Stitches no ahoma no. Yes, that's it. Nwa man especially. Say you when so your problem pa o. Ebi ya omo se obi wakwa ohro na se o man na stitches ni bi. Eyi free na se.
Matilda, ya sorry, the number but to Janani doctor Casana who Mwase or be obetimi a direct to a more cohomana boa way. Okay. Yeah, that's the self yo. Hello. Yenina ye tie SOMPA. Pacho, good evening. Hello, good evening. Sister, may you wait for Mammy for we Simra. Hello, good evening. Hello. 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 Pacho, good evening. Udi baby akasa free. Akranam so afane mami phone. Your call has been put on hold. Ah, ode for me to hold. Hello, good evening, me dofo. Pacho, okropa da Roman answer eh. Edo nyame ase pacho. Me frefri Kumasi. Okay. Tio mentie afidie no. Hello? Kafra. Pacho oba. Chon frɛ afidie no ho na yen kasa yen sa na enya feedback yen ti nkomo no ye. Good evening. Evening. Pacho di baby akasa free. FM. Baba, me frefri Kumasi. Kumase. Pacho ma entiel. Bye bye. Oh. Hey, Pacho, good evening. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Udin baby akasa free. Me frefri Kumasi. Kumase papa mbacho ma entiel. Me na right na ewa efi koto je ko from ya na GT. Okay. Kumase wo he fam Pacho. No, kwada so. But modern anefa car so full line ubenya ehwa car wo ho mamponten cars ne so besi wo ehwa overseas. Okwa doctor receive wo na ontimi mu awai na kotodwa asem ne de be ma de mfe ne agro nya se be ka ho ato wo wai. Both ni isa na ya na GT. Ai okwa umbehwa ma se ateka ne bia. Ayi de hye won na ya rent kwa na ya hwe wai. That's a self prayer. Hello, good evening. Thank you. Papa Pacho di baby akasa free. Me can me press in New York area. New Dubias and Pacho my intel. If I met me anyam na medium pa, if I met me. New Dubias so there and ka just oba Kumasi o. New Kumasi. Ai. Kumasi fasa. Ana say oboase me oba Kumasi bebe wa chen oboase ana meboa. Oboase benefikacho. Kumasi benefit. Anti oba Kumasi a ni Odubiase usi ye friend ni sen. Obefo oboase kwa na nwan kwanta ba ye wa ehwa overseas mamponten kwan no so. Ehwa overseas. Baby SOMPA FM on a 121st year or Dr. Isivo until call be sure fine why. Me sorry I had the number never to Jana clinic number no na mo afre wo kona o hia bibia na wato kwan no ya chiro ye why. Let's manya mo pa. Yeah, that's self prayer. Hello, good evening. Good evening. Pacho di baby akasa free oba. Otom kasa fi akranima. Pacho my intel. Pacho la ese bu wana se menya memensisa. Na menai chicken mastre akusi menai na ehihim anase sensuo gu to fa na ehihim. Hamza senu se tumba eyesat kanibiana. Madam Gifty. Pacho also be menstruate ya ne night. Be often so egu so anehihim no. Ebetimi esi ateka ne bia na je se oba ma mo hwe ise oba ma doctor ehwe no e bia oba ma na ye lab ne ade ne ahwe nse ne ti ele asa ade ne ba. Okay into oba tantra here run about to obebe omeboa pachan ebebe no nti akọ na ye hwe wo me pacho good evening. Evening sir. Me pacho me hu ye wa announce no ko there for me ti Kumasi abri.
Abrim pachoyo. Ya boy. Sompa. Abrim obako wo dia obey ofa ho na ekire ho na ahwea Kumasi ahwea o se overseas ho no. Na see. Aha, ho na ne won pacho ko ne nhwe why. Na see why. That's a self free. Hello, good evening. No, fine, madam. Pacho din baby akasa free. I'm a casa free takwa. Takwa pacho my intio. I mean, I last week we flag as a good game and antenna mukasa. No, okay, Rina, I'm starting to call. Oh, into when you want me uncle. No, okay, funny say. That can be true, you know, where you not catching it. Mamma, yeah, never fail. Also, what takwa enti takwa Roman stores no na chi wo pe ne ye wo wa ye ne kura di nhwe ne Roman stores no opposite ho na ya akoma ye shawa ne so achawa wa ba so twe ho fra fidie no ho na ye nkasa odi ba bia kasa free. Hello. Me pacho good evening twe ho fra fidie no ho na ye nkasa odi ba bia kasa free. If I some guys are fan of mine. I know mine. If I some guys are fan of mine. Yeah, tell one kind tia machine na TV na radio no kasafa phone na yetia. Good evening. If I some guys are fan of mine. Okay, yetia. Me ba so me dia no na ni mi sisi. Etime me sa na so me say. Abo bi shama elzeme. Enti kwawe Abrepo Junction wa na se Swami runabout. Obenya ehwe aka o so be si overseas 21st clinic wa da Roma na yen show why. So red doctor you see from be show fine why. That's self free. Bye. Hello, good evening. Kafra. Yeah, wo few minutes ye betimi aye mon frɛ na de wo bia no yentimi engine aye mo. Hello, good evening. Hello. Mama mpacho di baby akasa free. Me kasa si kaswa. Kaswa mpacho ma yentie o. O me so me na me ya ewuri me pa. Enti mo patata abo bi na Yenina ye tie SOMPA. Fakwa ya clinic ho new market ho na Obom road ho. Pacho ni mo. ECG office bi new one bi wo ho ye ne di nhwe ni mu. Dr. Castro ho no nsho why. Pacho ya da say hello, good evening. Hello. Hello. Pacho udi baby akasa free mami. Acha zani Victoria me kasa free masama chiama. Auntie Vicky my entie we. Pacho me kasa free masama chiama. Pacho ye tie wa. Pacho mi wo aya na makuma mu shishimi na miyemu na ewo mi na kama kuma. Oh. Le pacho ochenya me ya adomo a bratanto heron about to. We see ya no watwam ye wo yi wonsa wo de wo ba na masama e ba no nsa benkum so na ye wo. Why? Into see ya na watwam. Why tanto heron about to why? Won't see a signboard in this way. Hello. Hello, sister. Hello. Pacho good evening odi baby akasa free. Kasa free kuma to Roman Hill. Hey, Oba Mpacho. Ya ho ye nan so e. Ya mi adumo. Ya femo. Ko ho ya de. Onyankopon ti ye ho ye. Me se me na o me na se me na me di si wa sa. Na twime. Me na nkokomu na twime. Ntia me tinka me na ni nsu ho ye. Ntia no so ye bia na ma me to asese nya na ye me bia. Ntia me de me na ni si o kakra check account na me tinya twime na. Akwasi SOMPA ma mi ni kwan sa siatica ye no mpacho chenya me ya doma 21st clinic ho. Kwa ka doctor isi so OHENEYERE se blood ya bills ne nyina meto ama ne why. Yeah, that's it. Sister Fia, ya chebusuafo ne nyina. Hello, good evening. Tie SOMPA.
Hello. Pacho, good evening. Good evening, Papa Pomoy. Pacho, Yaminti, and we announce where. Adumo. Pacho, the baby, I can free. Pacho, me kasafi adenta. Adenta, mommy, and away. The Pacho, Moyari and Nubia, more than 4 months in Matadem. Me team hospital bia, but me who no. Yayali and I can was no. And no, I be near your yesa. Me to us me 2 months to me Nancy. Kafra, or Chenya may have domam or be more. Dropping craft, and I say, or be more, trot on so monet tenemu. Tantra here run about where ya na ebra. Ya clinic in the back who na Dr. Sistus on in a pan for Madame. Gifting so on our mumbua now on to why. I saw you. Ya be sorry at your number, the better. Menyamu number. Ah, enche, mebo bonus is here, why, enche be a why. You. Pachoya does it so free. Hello. Hello, good evening. Hello. Pacho, di baby, I'll free. Pacho, me de ya bas mami kata SOMPA FM. Okay, sa free, dobro. Pacho you. Pacho, my auntie away. Pacho na se me nanti kakra na me di mamu me a. Me sa sorry se me nanti a me nanti na se so me fancy ye ni tiki na me frebuta. Dobro he fan e bebe no. Hey ya Atlanta he run about to Dr. Sisu se me kan cho so china bra wo twa no nsho why. Pacho. Bo modiana mon kona bibia nya kama. Hello. Hello, Pacho, good evening. Good evening. Pacho, dini baby akase free. Me free Madina. Madina Pacho my auntie your papa. Pacho ni o mani se mensa edua na joa na ewu ewu me pa. Okay. Pacho bra Tantra here on about Dr. Sistus more free yin kana ha mo bembe hanin nyina waseme kancha mo samo na Tantra here on about na ye wo why enche ye number ne betu ya doctor mo number na wa frɛ wo mo na oba na wo hu kwan ni ya na wabisa na ya kyerɛw awusia ye fa last call na ye de nyina esi na ya hwɛ na ya sorry adwa so 0260 1960 64 0260 1960 65 21st clinic and I want so yasni wodwumedie so hello last call and Pacho good evening aw kechire kafra wenti me anyina so mama yesa kechire bi beba na yenya na yen sorry nkonya so me peba ko de na ye kechire na yakọ sister gift ona Samuel twato no na watimi e de amaye na asori adwa so na answer na no mama kan cho se kachire na ba mama mfa no na yen fancy hello kafra ma yen fancy amo friend nyina amo friend 21st clinic number no e 0540 311 311 0540 311 311 catch review by SMN Fano. Hello, Pacho. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Pacho, di baby akase free. FM. Me pesa me fa udi baby akase free. Fache. Me Pacho ti enka. Ni kasa free Shukura. Shukula Pacho ma enti oba. Wow. Utie fidie no. Pacho kasa ye tie o. Kafra, otie no hu o TV so. Na ye pese e fa no o se oba ne se ntie o hu o TV so but se die ha wo bia no. Wa wo phrase se a chukula. Bomodia oda hello otie nka.
0540 mon first CA 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic Accra says na yesia kano tantro here run about from asamai na eba wada Roma eye won sabenkum so ena ufra chimotan so na eba ye won sanifa so wa tantra here run about tema ye wo eye Roma kale kasafo na chi wo pe Roma sorry na chi ena obehu yen afeka so anso ye wo new market obom road ECG4 one office na mo abebien foforo ne hwe ni mu ena ye wo Kumase ehwia overseas yene SOMPA FM ewo dan kro na mu ehwia overseas mamponten kwa no so na obehu yen sunya ne nso no yene regional hospital first gate no ene din hwe ni mu first gate baby a ATM afidie ni se no ne hwe ni mu ene ye wo tachimaifo mo kɔ sunya ne kwan so Canadian Bank dan ni mu ena ye wo sanso na nkranza Canadian Bank dan mu ene ye wo ye Ben Children's Park takwa fo mo be kɔ Roman store so no ne hwe ni mu ho pe na monsati mi akan takra den so efie kuma number 9 taxi station ho ena brekum nso ye wa mango ase ye Ben Chris FM go so abotan so on sabekan ya hafomantam fo nso obekɔ go so abotan so success FM nchen wa na oboase fo nso akɔ council quarters called junction council quarters called junction wo pese wo ne yedi nkomo a ye ma no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 na bibia nso etimi akoye 0540 311 311 ye fe no nsi ase ne ye hwe nsole adwa this gift pacho wasem etwato ya beka kire tiefo ni titro ma ase ateka aye wo mo na ye fancy atam na so no ni pe ni yo ni mawi akeshi ofia monisi atita mo bono kejo hese kechan oduku ya mi kechan oshuo se keba onantu ke plek yo shike ya onane shishife siatical wonye bo amode akayibo eshu egbe no ke oba no na agbe ke otwa ibo abachon bo obaba woye tantra hill wonye fenye ba ne ba hia anya hila chamo ye da se obechia obi ana yenkoi ofane gbeke na minga imami madam Susanna Yati ke imbinu Sydney Sakifio ke insun lo ife you are done usia mi dido OHENEYERE mama ekua ye boys ya mabronya obetimi afra mabrewati anwumre mi na me modin hye mokropondom ye ne a ochina SOMPA TV Tarawan TV SOMPA fidie no so nyina wia no ye besan atwa repeat e wosunti ya na watie bi 21st clinic en fast damo mo na so ya sna adwumedie healing point ye de beso mo ya ba ne 0540 311 311 0540 311 311 mo fresh studio lines ni entimi mpiki bi mo ntemo divert say enko 0540 311 311 yada mu nyina mo ase ye besan ehye biem wante unipeduase a wote ayaresase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa ba